أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حمد جرب عالم رب، صلاة والسلام لسر پیغمبر رحمته حضرت محمد مصطفى بن حتى رجا قيامتي. قالي مسلمانا وقتی گو سر سیمها دهات پیغمبر عليه الصلاة والسلام دعاك ذكر دقو اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. دقو يا ربي تمها رجبي ومها شعباني تجمر ببركة لي بقى وتم بقهنا مها رمضاني. ادي حمدش خدا ربي قو ام بسلامتي قهشتنا مها رمضاني ان شاء الله. ايفارا ايني بيستو سيه مهي امي بروجيبن روژا چارشمه ایواری امی هم تراویح خو بکن و هم جی امی نیتا خوا لروژی بینن. گلی مسلمانا گلک مسلمانی گو سالا درباس بویی بمرا روژی گرتبون نگهشتنا و مها رمضانی. خدا عز وجل اوان مسلمانی گو وفات کرنا خدا رحمه خلوا بکی. گلی مسلمانا زمانکی نیزدا زلزله چه بو دپای رجی سل رابو لهی رابو. گلک مسلمانا وفات کر و گلک مسلمانا جی بریندار بون. اوان مسلمانی گو وفات کرنا خدا رحمه خلوا بکی. اوان مسلمانی گو بریندارن خدا عز وجل شفا خیر جوار بشینی و هیویا مش خدای مهیا گو خدا جارک دی وان مصیبتا بسر مدا نشینی. گلی مسلمانا جبونا گو ام گهشتنا مها رمضاني گرک ام حمد خدا بکن، گرک ام ذکر خدا بکن، گرک ام شکر خدا بکن. جبونا گو بسلامتی خدا عز وجل ام گهاندنا مها رمضاني. قالي مسلمانا مها رمضاني مهكا ببركته، مها رمضاني مها خيرايا، مها رمضاني مها قرآنيا، مها رمضاني مها مرحمتيا، مها شفقتيا، مها بركتيا. قالي مسلمانا مها رمضاني خير وبركتا وي قلكي زيديا. مها رمضاني إنسان دعلمي صبري دعلمي قو نفس أخوا زطم بكي. مها رمضاني إنساني دولمند بحالة فقيرة دعلمن زانن قو حالة فقيرية بچاوايا. جبونا قو حالة فقيرة جد علمن خير وخيراتا صدقة قنجية بفقيرة دكن. قالي مسلمانا صالي دوازده مهنا ان مها بخير ان مها قيمة لي مها رمضانية. جبو چه مها رمضاني جوان هر يازده مهدي بخير ترا جبونا قو قرآن د مها رمضاني دا نازل بوا. د مها رمضاني دا شبك هيا جيرتي قوتن ليلة القدر
جوان شوه دی دها بخیرترا جبونا چه جبونا گودوی شوه دا قرآن نازل بو ادی جبروه یکی مها رمضانی گرک مهو بهتر قرآن بخوینی جبرائیل علیه السلام دمها رمضان دا هر روز دهات جم پیغمبر علیه السلام وش پیغمبر را قرآن دگوت قال مسلمانا پیغمبر علیه الصلاة والسلام وها گوتیا وقتی گو مها رمضان تی دریه جنت دوبن دریه جهنمی تی نگرتن شیطان تی گریدا مها رمضان لگوری قرآن کریم مها رمضان او مها گو قرآن تی ده نازل بوا او قرآن گو هدایتش انسان را دلیل هدایتنا دلیل نقبنا حقی و باطلنا يعني مهك والقاسي بقدرو بقيمتا چونكو قرآن تيدا نازل بو قالي مسلمانا مها رمضاني لسربان امتي بري مجي فرض بو خدا عز وجل وهاد بيجي قالي انساني قوة ايمان آنيا هاتيه فرض کرن لسر وروجي بچاوا لسروان امتي بري وجي هاتبو فرض کرن جبونا قوون متقي ببن يعني ون امر خدا بجه بينن خوش حرامية دور بگرن قالي مسلمانا روجي گرتن عبادتكي ببدنية روجي گرتن صبريت خوازي روجي گرتن مهود عالميني گو مهو گهداري نفسا خوبي مهو نفسا خوا تربية بكي قالي مسلمانا انساني گو روجي دگري ده كيف خوشي جيره هنا كيف خوشيك وقتی گو دفطري كيفاويتي يك جيجي وقتی گو دچه حضور خدا مکافات روجیا وی ددیه دا دمزینه گو مکافات کی گلکی زحفا دیسی کیفاویتی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ده حدیثك قدسی دا ده به خدا عز وجل وها گوتیا تمام عمل زاروك آدم قاطقاتا يعني إنسان چه عملي بكي خدا بزيداي جرياست كي خيرك بالدهاية حتى حفصدي أما خدا عز وجل بيجي جغيني روجي جبونا منا أزي مكافاتي بدمدا شهوت أخوا خوارنا أخوا جبونا من إنسان ترك دكي جبروي كي أزم مكافات بدمدا إي ربي عالمي وقت يقول مكافات بدم هو مكافات خدا قلكي مزنا يعني خدا بلي نكري نقول يا أزيد چه مكافاتي بدمدا مكافات قلكي مزنا پیغمبر علیه الصلاة والسلام هاتیه روایت کرن دبید جنت دا دریه کهیا جرته گوتن رایان انسان بروجی روژا قیامتی دوی دریرا دچنه جنتی جغینی انسان بروجی تکس دوی دریرا ناچه جنتی وقتی گو انسانی بروجی دوی دریره درباسی جنت بون دری تیگرتن جوان پیوا کسی دی هو دوی دریره دچه جنتی
قالي مسلمانا روجي قرتن هم جبونا شخصي مهو هم جبونا توبلمي قالكي مهمة. پیغمبر عليه الصلاة والسلام دبي روجي قرتن قالقانا يعني مهوش قناها محافظتك. انسان گروجی دگری بلا خبردانی نباش نبیجی بلا جاهلتی نکی. اگر شخص کی پیر شر کر پیر مجادله کر یان خبردانی نخوش جیر گوتن بلا بیجی ازی بروجیما دجارا وها بیجی ازی بروجیما. پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیجی اصون دخم بوی خدای گو نفسا من دستی ویدیا بهنا دوی انسان بروجی لجم خدا جبهنا مسکی دها خوشترا. يعني خدا عز وجل والقاسي قدر وقيمات دي إنساني بروجي. قالي مسلمانا روجي قرتن معلومة وقتي قو إمساقي ليدا فجر ليدا حتى قو آزانا مغربي روج هري آفا هم شخوارني هم جبا خوارني مهو محافظت کے جیرتے گوتن روجی لیبلی جغینی ویم دور کرنا شخوارنی و خوارنی و شهوتی گرک خبردانی نباش جی مهو خوشوا دور بگری. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ده حدیثه که ده وها گوتیا او کسی گوتنی نباش وعملي نباش ترك نكي تحوجيا خدا نينكو تركا خوارني وفخوارني كريا. يعني إنسانكي قو تركا خوارني وفخوارني بكي أما دفش خبرداني نباش نبردي دفش عملي نباش نبردي تحوجيا خدا بوي تركا ويا خوارني وفخوارني نينا يعني خدا تقيمت بينادي. ده حديثة جديدة پیغمبر عليه الصلاة والسلام وها قوتيا قالك إنساني روجي قرتي هنا صادجا جوي روجي قرتنا وا بحرا وا برچيبون دميني يعني خدا تم مكافاتي دي نادي وا. جوا هر دو حدیثاتی فهمی انسان گروجی دگری گلک عملی خراب دفجه بردی عملی خراب نکی گرک گوتنی نباش نبیجی فسادی نکی دراوا نکی ببختی نکی جیرا نکی يعني گوتنی گو حوالی وی بی بیشن گرک نکی جبونا کو مکافات روجی جیره وری یاسکرین وری حساب کرن. قالی مسلمانا روجی گرتن صحتا مهوجی محافظت کی. مثلا سال 11 مها انسان خوارنه تخوی و خوارنه دخوی يعني ميدا إنساني دشغلي أما دمها رمضان دا استراحتكي جبروي كي پیغمبر عليه الصلاة والسلام قوتيا روجي بقرن وني صحتي ببين. ميدا جهه نخوشيه يعني بميده نخوشي چه دبي نهاجي طبا دكتور دبيجن دبي جارنا پرهیز بکن يعني زيد خوشخوارني دور بگرن سوركري نخون اراي بد نخوارني ايدي دمها رمضان دا مهو خوشخوارني
جبه خواردنê dûr digirê, vücudê insanî xwe nû dike. Ji ber vê yekê sihetê dibînê insan. Yek ji fayda rojiyê sihet e. İnsanê bi rojî di alimê sebrê. Mesela rojî digirê, wextê îmsak lê dixe heta got ro herê ava, gelek tişt hene dilê wî diçiyê da, ama nefsa xwe zetim dike, sebrê dike, emrê Xwedê bi cih têne, rojiya xwe naşkêne. Yani rojî girtin miho di alimênê sebrê. Rojî qedrê nimeta bi miho didê zanebûn. Malûm e tiştekî got süreklî li ber miho bê, bêqîmet dibe. Wextê got cana ji destê miho derdikeve, miho qîmetê wî tiştî di alimê. Êdî wextê süreklî xwarin û vexwarin li ber miho bê, miho bixwe vexwe, ev nimet di çavê miho de bêqîmet dibe. Ama wextê miho rojî digire, qedrê wan nimeta miho di alimê. Wextê got dibe îftar, bê çawa ew nimet bi qedr û bi qîmetin miho di alimê. Gelê misilmana rojî girtin gunhê miho jî pê efû dibe. Çunku Pêxember aleyhissalatu vesselam gotiya, ew kesê meha Remezanê rojî bigire bi bawerî û xêra rojiyê jî ji xwe re hîsab bike, gunhê wî ya derbasbûyî têne efû kirin. Yani rojî girtin dibe sebebê got gunhê insana efû dibe. Gelê misilmana Xuda Azze ve Cella di Qur'anê da wiha gotiya: bixwin, vexwin heta ku fecr lê de. Yani wextê ku meğrebê azan da, yani bu ro çû ava, heta got fecr lê de, miho bixwe û vexwe. Ama wextê got fecrê lê da, hingî mihoyê dev ji xwarinê berdê. Gelê misilmana kengî miho niyeta xwe li rojiyê têne, rojiya ferz, mesela ya meha Remezanê, gerek êvarî miho niyeta xwe lê bîne. Yani wextê got ro çû ava û berî got şeveq lê de, di wê erayê da gerek miho niyeta xwe li rojiyê bîne. Niyet bi dil e, lê gotina bi dev sünnet e. Niyeta rojiya Remezanê wiha ye: min niyeta siba rojî digirim, rojiya ferza Remezana îsal eda dikim ji Xuda re. Min niyeta siba rojî digirim, rojiya ferza Remezana îsal eda dikim ji Xuda re. Bi Erebî neveytu sawma gadin an edâi ferdî Remedana hâzihî senetî lillahi Teala. Min niyeta siba rojî digirim, rojiya ferza Remezana îsal eda dikim ji Xuda re. Ev niyet bi dil e, ama bi dev sünnet e. İnsanekî êvarî rabû ji bona goyê siba rojî girê, yani dilê wî de derbas bû, got ez ê siba rojî girim û rabû paşîv xwar. Ew jê re niyet hesêb dibe. Gelê misilmana
خدا عز وجل وها قوتيا إنسانك جوا قو قهشتا مها رمضاني بلا روجي بقري. أما إنسانك نخوش بي يانجي مسافر بي كارد مها رمضاني دروجي نقري يبايرا واروجي خوا قذابكي لبلي إنسانك قو نخوشياوي دوامية يعني هيفيا راحتية جيرنينا يانجي إنسانك يختيار بوا ضعيف كتيا قوتاوي إنساني لسر روجي قرتني تنيا أو هنجي يفدية بدي فدية جي وكا فترة كم هو بدي مثلا إيصال صالات 2023 فتركك حفتين مليونة فدية جي حفتين مليونة مهودي فقيرة يعني وقتی گو کت سری رمضان دا یکی رمضان جی کاری و فدیه خو سر هبدو بده و تصونا رمضان دا جی کاری بده و دو اورتا رمضان دا جی کاری بده افدیه یورن دائین ج انسانی فقیر را و یه نیتا خو لی اینه وقتی گو فدیه خو دا یه نیتا خو اینه به افدیه جبدیلا روژیا منه چونکو بچاوا روژی گرتن عبادتا فدیه دا اینجی عبادتا انسانکی قوت آویل سر روژی گرتن نینا گرک فدیه بده مالوی جنینا نگاری فدیه بده یه هنگیش خدا دعا خوازه یه به یا ربی تمعافو بکی انشاءالله خدا عز و جل یه بیعافو بکی قال مسلمان الجوري مذهب الشافعي جي فدية دبي كل مجنمة يعني تقريبا 600 غرامة للجوري مذهب حنيفية فدية قاسي فترة كيا فترة إيصال مجو حفتين مليونة فدية جي حفتين مليونة أم ترجيحة جو حفتين مليون وري دائن أم ترجيحة ويتكن قال مسلمانا دروجي دا مها رمضان دا مهورا بالسحوري مهو سحورا خو بكي چونكو پیغمبر عليه السلام قوتيا سحورا خو بكن د سحوري دا دخوارنا پاشيوي دا بركت هيا چونكو او پاشيف او خوارنا پاشيوي دبي قوت کو مهو روجي بگري قال مسلمانا دمها رمضان دا تراويح جهنا تراويح سنة چونكو پیغمبر عليه السلام تراويح کرنا پیغمبر عليه السلام بجمعات کرنا دي سي روجا بجمعات كريا هكا سي روجا هكا چار روجا جمعات زيده بوا پیغمبر عليه السلام هاو هاتي الپیشاوا نکریا باير جوار قوتيا جبو چه انها تم الپیشاوا تراويح نكرن جترسا قبلكي لسروا فرض ببن جبر ويكي پیغمبر عليه السلام مها رمضان بتفكي بتمامي الپیشا انسانا نكريا تراويح اما چند روش بجمعاتي كرنا تراويح بجمعات جي مهو كاري بكي وبتنجي مهو كاريش خورة تراويح خو بكي تراويح لغوري جمهور عالمة 20 ركعة يعني 20 ركعة تراويح وسيجي ذاتا مهو وتري خوا دكي يعني بشتي المجا عشاء 25 ركعة المج مهو دكي چار دو سنة رواتب و سي وتر و 20 جي تراويح يعني تراويح 20 ركعة بتنجي مهو كاري بكي و بجمعات جي مهو كاري بكي حتى ممكن بي مهو تركا وان تراويحا نكي چونكو
دو وقت حضرت عمر دا حضرت عمر هات جامعه ميزاد گو انسان يش خورا تراويح دكن گو اوان انسانا لپی امامکی لمیش کربانه یه daha خوشتر بانا و امامک جوار تعیین کر بجمعات کرن روژا دیهات میزان گووا یولو بجمعات دکن ولو منظرک خوشک چه بو حضرت عمر کیفاوی هات حضرت علی جی در حق گو تراویح د جامعه د بجمعات تینه کرن گوتی خودش حضرت عمر راضی بی خود قبراوی بنور بکی به چاواوی جامعه ما بسبب تراویحا خوش کر دیگه مسلمانا تراویح مو هرب جمعات بکی و مهو دفش تراویحه خو نبرده چونکو حدیث در حق تراویحه دهیا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه انسانکی مها رمضان روژیا خو بگری و تراویح خوشی بکی گنهی وی عفو دبن قلی مسلمانا خدا عز و جل و مها رمضان بگرینی مها رحمتی بگرینی مها برکتی بگرینی مها شفقتی بگرینی گو ام مسلمان ببنى يك و ام مسلمان آلیکاریا هبدو بکن و ام مسلمان هم بدانا فطر خوا هم بدانا زكاة خوا هم بدانا صدقه خوا ام رحمي لهبدو بکن قال مسلمانا ان شاء الله دوی مها رمضان دا امی بحثا جارنا خيرا مها رمضان بكن امي بحثا تراويح بكن امي بحثا زكاة بكن امي بحثا فطرة بكن ان شاء الله تعالى دوی وعزيدا مهما بكنيتي ما بحثا خيرا مها رمضان كر خدا عز وجل هج نهادا عبادت ما لجمخوا قبول بكي وخدا عز وجل د دنیای دجی قنجیب دیما د آخرت دجی قنجیب دیما مجعزابی اگر محافظه بکی خبردان ما داوی حمد رب عالم ربن